Çalakiyên ji bo parastina zimanê Kurdî û naskirina fermiya YPJ her didomin. Di vê derbarê de li gelek bajarên Almanyayê rêza çalakî hatin darxistin. Li wir beşdaran diyar kirin ku zimanê Kurdî bi hemû zareveyên xwe dewlemendiyeke û divê were parastin. Her wiha bi bîrxistin ku YPJ bi hezaran şehîd dane û divê weke xwe were naskirin. زمان دایکا او زمان شیرین او زمان گزاروک خو پی لوراندن و پی هجاندن و پی مزن کرن بلا هر بجی زمان کردی و چاوا زمان کردی ایرود خنطنگایه ولو ایریشی سرجنیت کنجبرگو به هف گریداین او زمان دایکه جارک دن تم ایش و آزار ما و کیف خوشی ما بزمان کردی باختن زمان ما جیان ما زمان ما هبون ما اگر گوام زمان خون دا بکن امی عمود شته خوا چند خوا امی هبون خون دا بکن لسر بی اساسی لکودره ببرابی لکیجان ولاتی جیان بکن برای جیان بکن پیوسته ام بزمان خوا بچند خوا ام جیان بکن.